Wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ni ngukugwata ugeni kiri nteto cietu cia rutha ithatu amwe na nteto iria nkureterete ni Yaria tukuthurania kiri nteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akuru banjuri igembe kurota bunge ne kurega gutetera ukaria na wamba bwandithia. Akariba mwari nkomotigania West guteta lempitho kiro cia njogu bakiuga thirikari itio bare ya bwega athara imera biao. Arimi athiruga iti kwamukira mashini ya kinande ya kuthima kawa kuma kiri thirikari ya kaunti. Kiri makarika 2025 turemurika mwaka jumwejwa DP Kindiki na Ndionga cha wa Munyoro na Irunduni. Mwana niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Hakuru banjuri nteke kuma Egembe Central na North ni borotete abunge Bamero ni onto bwagukira kwao kagitenega Kamero erumeri ni mpitho kiro cha maitha na wamba bwandithia. Bakiaria barigi karone kia otoro ni bachietete kuandamana mwanka garune ya rais kwethirwa thigonkweze ekarika thirikari itaingia wira ne bwaguchokia ndithia cha Mero kukurukira wira ne bwa minister wokaria Kipchumba Murkomen. Marion Karugi na Chikinya. Bani ya kurubanjuri ncheke ya gisio kia ubunge kia Egembe Central na Egembe North bakiaria wendera bose manite garune ya Turu na kuona ni banyamarite kumania na mpithukiro cia maitha bakiorota bunge Bamero na kuwa bati kwariria mpithukiro iji itirite ndobo barani arithi batete otoro na ndithia cio kuiywa tutaita kiyume na thirikari na tukoria tukaira ntuko ciondea ana beto bakiorwa na ngombe cia eta no tie mundu tuibe kiro ketu thirikari ato tukathiata wene makaindia ya ringi na nitugona ayumbe beto bakiri ayumbe gutothure ayumbe 11 tubwere kura Eyubo na bwete obisine na bwete bwe na matha ya orere na matha so ntetunda ya orere na tukuria ayumbe beto bore ni bakuona batu ni tuthirite tukanana KPR twari ni yonthe ni rathirirwe ithira rimwe ikithirarwo githakene kuu kwenda kuria thirikari na ayumbe bonthe Bamerwa ayumbe 11 bara bathuria kure otweka Mumeru kuma bore mwanke ombe atethwa na agikithakene kio yani kiriro kia Meru ndike ingwe kikale kuingwa Meru bakumia na ayumbe bonthe Bameru baende ne thirikari ya Kenya Kwanza ni bawite bakabwithia maandamano ya thiri Mwanka State House uswa Kyoto kethira thionkuye kathira ndithia cio itacoka twira thirikari ndi Mwanka thai batuka tukubanga njira ya kuria maandamano no tukenda tuthikirwe kethe bagore manu tuthikira batu tukeya kuria thionko tutere bwa mantu ya kuthiata ngombe cietu na ikwe ya ora cieru ikeya tukithiria thionko tukandamana Mwanka Nairobi na ayumbe na abu bugarea na tukandamana mobisini haya ya Meru yothe tukienda kuria nimbi twabuthurire tu na twabuthurie butukaria igageza kwa mundu wa yatua tugutegera icietu no no twere kura atwetegerie tunengo esila tukapambanda samburu nya batu tutebwai kethira iya kora iya yorwane kethibo thirikari bukwenda no ntubagare otukulukira batu tukandamana no ntu batu neka tukandamana tweregerete ikulu no ntu niti utebio tutethia bakiaria na muthuro ni bauritie thirikari bathiatire kona mpithukiro ikuthira buru na ndithia cio ciocoka na kethira tiu barua batitindikirwa kuwa tutam baitia wathinene katuko wa tutam na nto beto boro ibakathira kathai turona ayumbe beto nabo kaba kuthiro kabakiwa tutam na rieto tutam
na batukwaria mantu jara yonthe kuthithika ki batue raia batue into bietu biitite kou na ata tukawarie tu tamu na tutikuona utethio ki thirikari. Nkiripotera Weru TV kumembe mbitawa Marion Karugi wa Naftali. Akariba mwari wodine ya Nkomo Tigania West ni bagutetanikire abakuga ni kuri wa mbeta inkaini thirikari ikiringithanwa na thara iria bekirwe ni njogu mieri 3 mithiru iri kwinyangimira biao ni baezanite mukana jwa ntuku mugwanja batarirwe gitumi gya kuri wa mbeta inkai kwethirwa ati ubakandamana obisine mwanya kenda mateta jao jategerwa. John Thiga ni agutariria. Mbeta cietu itolewe tukurega Babuna Karina aturi bantura ya mwari ira yegondi ya Nkomo giciko bunge Tigania West na muthuru munene bakimeneire thirikari ukurukira ronwe KWS nontu batubeja tukaitura barito nyuma ya njogu kwinyangi into bio mieri 3 mithiru na bakuha barito tubeja tutomba kugura kinya kibanga gikuru bakiwende kinya batikomenyibe wachokia na bao cukuru mwanka tukwata itwatumirwe mbecha o muntu baraba ingi ndiona batumiri 2,875 nkarigara muno kethira kanjou ebithiritwe kithimi kirege taya aria munda ikaria kithimi gitikuluka alago kuriwa 2,875 nendiri kiriro gietu iki jai marei kana ithigu kwantu barejagwa kana uma imbibibi endelete nuntu uni kuthugania na ukethira ibwo kuri mbecha ira cia releaserwe nigiti na gwatuika kuri antu baraba kuyambia yu barariro injo bongo bakethira utemarei bakuriwa genuine mndene yo kwante ya chengirie ganara 50 yathaia twetete ocoke kinyana skuru January kinya biranda bati kwendia kinya biranda renge ko babyo mbeca mbene biri arankendia njo ni egangirie na bibia thirire kinya mwana u ngiri na 875 ri ne omuthiviria shopping ari ne ko boinya transport ari kana ifi ekaria imbibyo byongo njo wethimite ngiri na 875 inara barutete mukana wantu mwanja utigiri bakuthikirwa kana bero imbi nonto bakura tubeja tuka yugu na waya kwethura tu bakarutha maandamano magire ntere inu bathungiro bichini cio kenda tongere babathikiria itukwa KWS na department iwe wildlife ntuko muwanja bethira batatu menyethia kethira uma bature ambeche chieto bwega tukabethia maandamano na itokwenda report ikinyele kinya president narari nikinyele kinya ngavana wetu anene betu bonthe baikwe kiriro ki nikenda batusugulikira na tukarego sugulikirwa mantu na ya compensation yerario thai batue tukathithia maandamano ya manene muno na tukandamana na tugetanya kithai kwa president tugeta kuo na bakuga bakaria kuthikirwa na njugino chingiro irongiro KWS bajitwikithia muchau kinya babechokerie nkatho njo uni baingire ikare kwao ikeja utugangaire bia kure bietu tware miture thino thina tunyamara utheri batu tutomba utura kunyamaru injo na watwika batithikira makaya yetu ende mwankira u kabanya tuyukietagalia ringi ara tukona utethekera njo ujere kuingura tukoraga na tiendelea batu tutetekeria kuri wa impara tukachiuraga kinya na megwe na bionde birato atumira tukachiuraga tetekeria uturethia mpara na ibwo tuwo iripotera nthu cia Weru kuma wondi ya Nkomo Tigania West mbitawa John Thiga. Aremi bakawa thiroga Itembe South ni berigiri kuongera mbecha mukone nyuma ya thirikari ya county kukurukira rwangi rwa urimi gukinyia mashini ya kuthima kawa. Akiaria abisa munene wa urimi Isaia Baitoti no ritie arimi kuongera urimi bwa kawa ni untoburi na baitenene na bwarimi ni bachoketie nkatho ni untobwa kurikanwa ni thirikari ya county na kuriukia urimi bwa kawa. Dennis Mugendi na ripoti iji. Kiwanda gya kawa kia athiruga itigicone kyo bunge kia Igembe South ikirigirite gukura bonene kiri uthi wa kawa kangirindi njega na kuni aria thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira bisa wa urimi Isaia Baitoti bareterete mashini ya kinandi ya kuthia onto bacoketie nkatho kiri ngavana Mutuma bakiathira ni igitarira ja kirombaga utethio indi bakaua ngavana ni monenu na ngavana utoke muisia tu that is why bato yukenchukumweru ari kupitia we
twina director twina me tuthane ni kithimi kiki guthima kawa Athiru Gaiti factory ire ni factory kinyawa yeke yembusioke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nchoke mbuwe ni boya sana nonto bo support governor ni boya sana nonto bo believe that governor au kuma uyu ari kuma bokona resources ya thirikari nonto ni kuigwa butoro tuma mwirigi. Yes. Kenda boya wa machini ya kuthima kawa kithimi kia kawa. Waita renda mnoko umemeka kinya 5 3 3 mwanja lakini butumbo kiona lakini gavana alikuja that request au kithimi kieni kiurwe kiretwe Athiru Gaiti na kinyati kiyake orite no rite anto bapo tapo kwiti request ithimi na bonda bakathana kaite ne ka turire ndi kwando chokia katho cia mwanya kiri county government muno thirikari ya His Excellency twethingia no ntoba guturikana na gutoa kithimi ki turakarite na thina nyingi muno nene muno na tugereti kuromba thirikari nyingi ire ikulukite kandika barua ya maingi enderende ndina katho cia mwanya baba ingi barimi baririkana ni bathamire kiwandeni ki na bangi kinya kurekana na urimi wa kaua na nandi ibakuromba gucokera tontu bakona baita kaua ketu ikatite na mbere kaita kembeja na ituko thirikari ituikite mikakati kuhakikisha itukomba ukiria kaua tukiromba nyari mibaraba umireke kaua bomba choka ke kaua kenda twinde tumba ukira no ndubira bine tumi tuina mantu yarangi tukubuithi tukwanda mirai tukwanda imera bira bingi na itundandithia chetu into bibionde na nyaka wana ko tukatha tuina ko bira tukwenda muno imurimi wetu wa Meru aithira na mbecha muko gavana mutuma Dennis Mugendi, Weru TV, kiwandeni gia kaua kia Athiru Gaiti, wandini Athiru Gaiti, Igembe South, County ya Meru. Nyuma ya Profesa Kithure Kindiki kunyuithwa muma na kujukia kanyaka munene wa Rais Rigathi Gachagua ari kweberwa baingi bamwizeja muntu umukiru na utiumba kuringa siasa. Kindiki nonekanite kurita nkobia yo kirina gutonya siasene na maguru joja iri akigera na migwe na Gachagua kirindionga chiawe mono kiri mutaratara jwa empowerment program na kenda kurikithia uchamba bwawe siasene mweri muthiru ni arungamire na musiasa unganite gutongeria kampeni cha Mbere North na arelewa muthende wa UDA achindire Karish wa Rutere Ruregani. Martin na riboti kiri Makarika 2025. Wanka umwe nyuma ya kuthongero bichi na kunyuithwa mumata munini wa mutongoru wa mugongo wa nthiguru ya Kenya. I Kithure Kindiki. So help me God. So help me God. Wakili ya taijikene na gituma muboreri aratuika muringicia chao kathwana kugegweta rinene ndeni ya nthiguru ya Kenya. Wewe Goliathi, wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi ukiendelea kunitusi. Wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Kithurwa Kindiki Profesa athungirite barabarani na nkinya mutaroni woringicia jana gutuika muciaca wa bairorori na inya mono ndeni ya nthiguru ya Kenya kuma kiri mutongoru wa mugongo. I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you in various capacities. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Wamuthende ni fire si fire. Mtu mungwana, mtu ana kisirani, mtu mcha Mungu, mtu akona maono. Kindiki akionekanaga misafarania ciaca iringoni na nkinya iguru ya nkari cia purando cia kithirikari kameme na nkinya imumu bia kithirikari bikimurutaga na kuonekana mwonekere ungi wa giciaca. Hata sisi tunaheshimu viongozi, we have no problem, lakini mambo ya uchokozi na mambo ya bure na matusi hatutaki, na wakiganyanga live wire watachomeka baya sana. Yes, they will be burnt beyond recognition.
I'm telling you. O ringini bwa chiacha na uthiurukini bwa kendenia nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki aragwate gweta na kiugo empowerment kiugo kira kithiurukaga na gukiria barabara nthi na mono Kindiki araithagiria ikundi mwanya mwanya maturani ma nthiguru ya Kenya. Unaona kuna welding machine ambazo Mheshimiwa Kareke ametafuta kutoka ofisi ya Rais. Posho mill ziko pale. Mheshimiwa pia ametafuta kutoka kwa serikali. Vijana wetu leo watatoka hapa na posho mill. Turai erundu ni turai arenkiru turai taijekene na manto amigarurite na gutwika kiringo na kinya kirikano kinene. Profesa Kithure Kindiki aratwikia erundu ni gikaro na kinya kirikano kinene kia kirima gya Kirimara. Kanithi, Embu, Meru, mutakuwa katikati ya hiyo mipango. I want to ask you to work together with your leaders. Na msiwe na migawanyiko, sijui hii ni county assembly devolved, hii ni national government. Hiyo mambo migawanyiko haina maana. I want us to have a coalition for development. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions. Rundu nirere chiacha iraringwa arietwa Kithure Kindiki riratamba o thina mbere burarua na nkinya chiri cha kithirikari irarirwa bantu agu. Ni fire si fire. Noma si noma. If some schools don't have enough teachers, that affects quality and relevance of the education system, isn't it? So we used to employ 4,000, 5,000 teachers a year. You're learned people. You can go and find out how many teachers were employed by government in 2023, no, not 2023, 2021, 2020, 2019, all the way. And I put it to you, no other administration has employed as many teachers in primary and secondary school than the administration of William Ruto in 3 years. Profesa Kithure Kindiki akionekanaga na murugamo wake wa gichiacha wa kuthetera na nkinya gukurira metho bara bakoregana na kurwa na thirikari na nkinya gukandana na nthu cia thirikari. Yani kuna watu wanatusoma ujinga. Hata hiyo miaka yote tumengojea, hakuna mtu alikuwa anasema one term. Moja akamaliza akaenda. Kibaki akamaliza term zake akaenda. Uhuru akamaliza akaenda. Saa ile tumefikiwa na serikali, ati watu ndio wanaanza kutuambia one term. Wakwende wasikwende, waende wasiende. Nimogwetekera marume orege. Moka hoko na moko mera kumelia. Maumelie. Ithundo yacio ngimoka gakanua gatheri. Magoka makarumana, makaruma Kindiki, makaruma William Ruto. Muthia Kindiki woyo kiri mwanko mwoyo akarite obichi arionekana ari mutongoria wothi na mbere nkinya muringi cia chori nkuma ti kube cia chachi mbere no thimu ikirite gatagati koringi bo cia chandeni ya nthiguru ya Kenya. We have enough money for electricity. I know some places kama hapa Tharaka connectivity iko chini, but also the other constituencies in this region, various areas, connectivity is also down. I think some parts of Lower Imenti, some parts of Gembe, Tigania, we have disparities in connectivity, even Bori. We have enough money and we are going to connect as many homes and schools and institutions with power. Kiri potrande to chaweru rugono rwa mwanyambi tagwa Martin Mogambi. Ni kuma kiri rugono ru ni tukuona kanya ga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia uria nthuki mbithi batumite iromba riao kiri Profesa Kithure Kindiki.
Oni beta wanjoni kireye mubobia nkwenda kujukia kanyaka kuwisha ntoba egojisti ba South Imenti Meru County na Kenya yonde thigonkwe mbega kagitaka tulika kagitakange mono kia ditego chialwa na tutikiria chialwe dene ankolo chietu tukeja thigonko tulikane tutaralimina omwe twinde tulirikane kinyaba batena biyo tukabalomia atukabalirika kinyabo kenda tumba kurijaniria amwe nabo na ankoloki tulirikane janwe tutikale biyonde tutikale bya uchokiana beto chukuru babe turagiangali nabo kagitaka kathigonko nitwe tugengali na uaminifu tukemenya ate twinga tulenjirene na ntoa ingi bautumira balabala na kinyabo tubalirikane na keza tutujangali yetu ula kwagirite na njirembega. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year 2026. That your baby boy would calm a storm with his hand. Did you know that your baby boy... Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete magoriko gwethia kugwethia kire mabati jonthe. Kenera ofa cietu special cia thigonko kire factory kire mabati jonthe ja tile profile, ja Germania tile, Jamis tile, Espana tile na Roman Jamii tile gauge 28 mate iria gwete kuma magana jana na ja kibao na nanderi uma 680 ya kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na ndene 600 ya kilomita, gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 455 wa kilomita. Ukenda mbeca ciaku ciorere goro jatoie murangi. Turiongera na arua no kenera ofa cietu thigonko nete. Nawe mumero akiuga murejo na inchoni okoroba mwato acha Rhino Mabati twethere tutwekuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongere kire industry yetu irere kithoka njirani ya Meru gwetaroire kana turingire thimo namba 0729 628 199 kana 0740 229 609. Amero ndegwerere mbere ng'ombe gekaragua. Rhino Mabati, mabati zetu tukaria bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Huyu ni Brayo. Hii Krisi, Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana.
Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Guys, hamwezeni wait? Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Rigathi Gachagua arekweberwa giteneza munini wa rais ni ambiririe gwika michemanio ya gisiasa kwawe wa Munyoro. Akenya ni baumire kona mwanya kumwigika akiboneria uria thirikari ibainyiritie na niwe ukabaritwa ndene ukombone. Kindiki kinya atatigirwe nyuma areambiririe gwika michemanio Nterecha Karen na kinya kwawe irunduni Tharaka kuongera ugwati mbaru thirikari-ini. Michemanio ezi yonthe ni ya kuthimana katharini kenda kuona no nchamba ya Kirimara. Morgan Mweti na ndiunga iji cha wa Munyoro na irunduni Kirima Karika 2025. Nyuma ya Profesa Kithure Kindiki kuthurwo jamunini wa Rais Rigathi Gachagua kweberwa na bangi ni micemanio kathumba kwawe irunduni. Kiri michamani eji Profesa Kithure Kindiki na athirite mantu jamaingi jara thirikari ya Rais Ruto ikinyaniretie. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions. But any person who supports the transformation and the development of Kenya is welcome to join us for the moment. When the time comes to make coalitions for politics, we will do ours when the time is ripe. Mimi naomba tushirikiane, tusiwe na migawanyiko. I know kuna waheshimiwa hapa, muko kwa viti, mutapinga MPs. Si ni kweli? MPs wengine wetu watapinga maseneta, watapinga magavana. But I want to request you, for the time being, let's just be patient. Tusukume hii maneno ya maendeleo just for about a year. After that, the second year, huko mbele, we can now do our camps and disagree politically if we must. Agree with those we need to agree with. Kirimi chairman eji Profesa Kindiki nkurukina athirite urantere cha Mount Kenya East ikugunika kumane na thirikari nene. In places kama hapa Tharaka connectivity iko chini, but also the other constituencies in this region, various areas, connectivity is also down. I think some parts of Lower Imenti, some parts of the Gembe Tigania, we have disparities in connectivity, even Bori. We have enough money and we are going to connect as many homes and schools and institutions with power in the next 2 years. Kanedi, Embu, Meru,
mtakuwa katikati ya hiyo mipango. I want to ask you to work together with your leaders. Na msiwe na migawanyiko, sijui hii ni county assembly devolved, hii ni national government. Hiyo mambo migawanyiko haina maana. I want us to have a coalition for development. Tufanye coalition ya development. Kuna watu wameanza kufanya coalition ya siasa. As we are not available for political coalitions. But any person who supports the transformation and the development of Kenya is welcome to join us for the moment. When the time comes to make coalitions for politics, we will do ours when the time is ripe. Mimi naomba tushirikiane, tusiwe na migawanyiko. I know kuna waheshimiwa hapa, muko kwa viti, mutapingwa. Na wale labda watakwapinga, mumewaita wakuje hapa. Wengine wenu MCAs, mutapinga MPs. Si ni kweli? MPs wengine wetu watapinga maseneta, watapinga magavana. But I want to request you, for the time being, let's just be patient. Tusukume hii maneno ya maendeleo just for about a year. After that, the second year, huko mbele, we can now do our camps and disagree politically if we must, agree with those we need to agree with. Rutere rungi na nyuma ya kweberwa jamunini ya rais Rigathi Gachagua na mbirite kubangania kambe yawe na njira kuthithia michemanio kwawe ntereche wa Munyoro kaunti ya Nyeri. Atanira nende amiru betigiria by the end of this program. Kanga shoeba Matian, kanga shoeba Kalonzo, kanga shoeba Gachagua, kanga shoeba antu bangi weba manatambea ba yunjin antu abonde tuture abompunge kuba tukuseben tu atanire tuone atu tu moment ira tomba kuibanga tumuwishi well na atu tuendelee tungangane tutimane raia baringe kura akari mwanya amuna bu ibaritete merio nkurani igurure anteto iji Bo support antu bonde baraba gweta kwa Munyoro kana antu baba gweta kwa Gachagua. For example, ntuko idhiria je to kuona Kenya anto chone trainer delegation yewe areta nara wa Munyoro. So inkugatere ingo support idhiria reu nonto nara muntu akorecognizewa ino abati gweta. Kwa batwe ito support antu bonde baraba retero wa Munyoro. Janto chia tongeretie nonto tukwera kireito ari State House to chio arumere kuona ke breaking news. Kwa tuweka kireito watu consult tochio ageta State House kinya tochio na batikuthana wa muzi bwawe bwagweta wa Munyoro izo kamero kwenda kuriria kiririga cio tongere wa Kenya na ikekwa gakonene kagita karea tuguchwa maendeleo ya kaura so ninkuga antu bara ba konda ibate bageta wa Munyoro ibatiga kurigerwa ibeta wa Munyoro mwanga kinya rutone mero county ni teta kura chiumba komirungamira Tira non tukwe mantu tuonire na tukwendelea kuona itwetangirite ma lakini mantu amu kironda eke na gikanenea na kaba na kyo twagicereria ndawa mapema non tukuri section ya antu batharaka araku kanyirika pai kwinirwa gekambere bwega kiringairwa nkutha ndamu kila kitu akitu anyirite kuona inde antu kuri antu bakai bao bakwenda kuuma kiongo kidora gitu kwenda kubariria bachoka rainini banjiritie gupotosha antu betu batharaka bakibairana ara tukuigwa ngugwitwa ko Munyoro kire antu bara bakumaga bakathi gucariti mwana wetu ki wa Munyoro ni ona ntiu wa Munyoro ki tharaka wa Munyoro no gatuko wi Munyuru baba kuthika wa Munyuru so nuntu bwaigi mono ukaumaga kagita karatharaka tutwire tutono tongoria tutona nkathi ya utongoria yeguru kagita kara twagwata irio kuona antu bakumaga bakaruana mirango ya nyuma bakathi gucariti community yetu kiri wa Munyoro. Morgan Mwiti, Weru TV. Ayuthi ba Meru ni barombete munini wa Rais Kithure Kindiki gutigira Meru ni bakuona twanya twangu githirikari nenene bariuga rwimbo ruru rwa mwana wetu no mwanka rutwire rwina kiguni muno kiri twanya twangugi ni arombete kinya mibango mwanya ya gukiria kari kinyete Meru ure bakuona akithiuruka ntere ingi cha Kenya Muthuri Muriuki na Chikinya.
Bewe mbete ni mashumiriti na kutho bakiromba thirikari kwithwa gitegera muno Amiru kitonyo tongugi bakiwa kiri Kenya Amiru ni rurijo ruria rumbite kuthoma muno iri kimantho ja wandikani rute kuonekana ura kubaterie bakiwa ntubupu iburi kuonekana kagita kara kugiria tho ikioneka thirikari nene ko wandikana every time ke public service na lo trongo ke iteko wapo iteko thitho bure lakini antu bara bakwandika bakuma ndene ya account ya Amiru ni antu bakai mono na tukiuga twina thirikari iria ina Mumiru ndene buru gitene kieguru kwou turi ayuthi to Amiru kaunti tukuria atwina thirikari gikwaria kana tubathikwa twina thirikari na tukiona mathitho ya thirikari eu ndene kaunti yetu ya Amiru kwithira Mumiru we mturo thomi muno among the top antu bara thomi na kwithira Mumiru iwe mturo na antu baba andiki ba nini ironically na tukirikana bo ya batutia antu bara especially batu youth twaringire thirikari kukura na antu bara batumikire muno kwitha twi support thirikari ruari twina antu bathomu muno aja Amiru itumbite kwitha tukethira twi nyuma kiri employment kumaanisha na beto bara bathomi bateko kwa considered in those opportunities as they arise. Amna bubu bakethwa bakirotera muno munini mutongire mugongo no Professor Kithure Kindiki bakiuga tina kuthiurunka nteringi cia Kenya agĩũkairia mbeũ mbithi inene kaunti ya Amiru untu bubu butumbite kuthura bukionekana lakini imwana wetu thaire tukwaria thigita ria kugawa intobia thirikari watu youth tukumeana atu tigi twe youth ba Amiru county itukwana bethiurunka county wingi beithia mantu ja maingi ya youth lakini youth ba Amiru county batigi nyuma na iria tukwira batu twina mwana wetu kuigira tukuromba thirikari ikwithura youth betu ba Amiru county pombe kuthura kinyabo bakithirwa empowerment uria bangi bakugitirwa itwanete county wingi inya outside Amiru outside Mount Kenya beithirwa empowerment njega na ketha bena youth summit ciao tigo empower a youth ba county yu kwa youth betu ba Amiru county nyabo ibagwitia empowerment yombethe consider ko empower Mumiru kana muyuthi wa Mumiru kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore twende zote si Singapore kenda tumba wethe atukitani twinde Singapore na kenda muyuthi wa Amiru ethere pate ko consider kimanto ya empowerment tora county ingi tukwana sina Linda Summit itukwana county ingi muyuthi akempower ko politically economically na socially nabo muthiene ni kugati aragukinyite kimira kemira kendeke siasa untu bara botebaterie babengi beto iko youth babengi muno bakubwithi biashara ya mira iko youth babengi ruari bari yera na family nyingi muno ire yera mira nerito siasene iko manta mengi thirikari promise re ku withdraw cartels ke mira iko manta mengi thirikari promise re manto ne mira umiririe thoko itorone siasa akiwanga ena weranga tutomba wiki Djibouti no ntiko nthenge wiki kuo na yure rwente ngi ura kaba gakurerwa ura mayani ya kurerwa kenda mira ithre consindwa ke kintu kia maana ta kintu kia maana ta kawa mayani kana nyatumba ko bite kwendwa Muthuri Muriuki World TV Muthuri wa Kangangi Kia matatu gya T-Room ni kionete wongereku bwa ntugi utate na ntuku ingi untu buria butumite etithia matatu bakongera kinya marija ukamati aria bare bakuma Nairobi gwita Meru bari rasimika kurea ngiri igiri rugendo ruria ntuku ingi bare agangiri mwaki agendi baingi ni baguteta ni kuinyirwa bakiuga ngarama eje ni eguru muno kumania na gwitia kwa goro ya muturire. Anthony Kathenya na ripoti hii. Gatigati ga gitu kinene kia matatu gya T-Room muji munene Nairobi akari kuma kaunti ya Meru Tharaka Nithi na Embu bakiogia gutwanga rija kubelekeria miji kenda kuthigo kongwera thigo kia Christmas muthenyo na kimegiki amwe na thigo kia mwaka mweru. Gituo iki kia matatu ikiona kaongere kubwa antu gitate na ntuko inge onto bara butumitethithia matatu kuongera ngarama antu bara bakuma muja Nairobi kuthi Meru bakiri agangiri jere rugendo rula kentuko inge bare agangiri emwe onto bule beria bainge bali thitine boku bainyeria kagita kalaria mutolire ethite na mbere kwithirwa limbomu but that stage ngari tikorekana gukara matha jairi garama yongo baitethetie garama tware ya ngiri thaiberejia ngiri itarira festive ibarake kuitithakia garama u bakwinyeria antu bakwinyeria mwananchi wa kawaida muno usafiri tukuthangika muno no tugara stage kaita kanene muno na ngari ukare ya ngiri which is double what we used to pay before
maisha Kenya thai ya homa muno ituguria thirikari bottom up itegere mwananchi wa kawaida. Amwe no gwetithia ba matatu kirikugere kuthira thina wa gibwa ngari ni basalitie matatu kumakirisa kuilika mataganto amuja Nairobi kenda gukamata abiria na kubelekeria kaunti ino. Thai gogete njokura no ntwando ne marenda makuthi Christmas ko gufuro ya ndo iguru muno niko karaitha mwanga ga stage twetete ngari chiaza ko junte no ntufuro ya ndo ne minge kwe ya ngari kantu batina mbecha nene mutu tubara ngari ira basi ira kenda bomba kuriyo mbecha iri batere onto yangirie mwe nuko aibo tukubona tukiromba ngari tukuromba cha basi mbiba kuinuka iba kugeria kuinuka eni nyama tegara baba kuinuka batisa wasawa batina mbecha antu nyama bomba ntubona kwanyangu injaro na intobia kurea ende thai ari nyama kurea thina beria betu marongara watu rio na bowa nao kagitaketithia baba matatu amwe na abiria ni bauriti thirikari kugire burere inkiumba kenda kunyia gorea maguta zigere tegere mantu ni mauta sana onto pataka ndene mauta ngarame kenama na ume mauta yo kila kitu ke ndigoro yetu thirikari ni aririe ni tegora ora baka bwithia prices cia maguta chithire chifia kenda nao mwananchi wa kawaida atakaitithirwe fare ya kuita mochi turerera ogoro omunte naro wirega korwa imbega the flow is so high ko itokuria thirikari tutegere na kenda bomba otetheria antu kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Thirikari ni irombetwo kwiza na njira cia gutetheria antu baria baturaga na mirimo etikuora nthigurune kuringana na antu bawendi bobwega chogoria baria barariungirite baugite aje baba no bagirithie uturo bwao bakeza kuona utungata bobwega. Nkuruki ni barombete ya Kenya gutamburukia njara ya utethio kiri baria bateguchiomba kagitene gaka kathigunku. Martin Mugambi na Chionkuruki. Thirikari ni uritue kumenya buria gatungatagira ajeba mirimu eretoraga ndeni ya nthiguru ya Kenya kenda kumenya bura bakaturanga na kugwata mirigito especially ke thirikari yetu no thirikari ni etutethagiria muno mantu maria magutwinyiria mantu ma kwi antu batina insurance schemes bamwe balemetwo kuriona SHA ino ekwendeka ni thirikari bamwe batina uwezo wa mbeca kana into cia mujiri kwimenyera gatukuromba thirikari igekanya ga kuraithiria special cases ya antu tababa baria bakumia bemiji bamwe ni bagite mbeca bangi ni ba exhaustite SHA yao bakaremwo kwendelea matibabu thirikari ijukie kanya ga kuraithiria special cases bone buria baomba gutonyera icio te ukethaka mtu bwa kanenkerwa special program ya kubatiriti no tuti wendwa mtu no uriku bakiaria muthenya we munthi kagitaga kwambiria rugendo rwa kuthikuriungira antu bara batura na mirimo eno akiama ba club kia Rotary Chogoria baugite kuri na gitumi kia ugima bwa mwiri bwa kira muntu. Actually the government iro ni enabling environment ikaomba kuenable antu baba bakaomba gukinyira into yuba kwenda and especially murimo takutwerwa gintu gita kwa SHA no tukuwa ni gukuruta wera kunge gitu kuruta wera kogu no turombe thirikari ibikishu antu tabau ne bagukinyirwa ni into ino imwe ya thirikari ta utethio wa irio na ndawa ite kuriungira aje barave baturebe bararuwe miji beja kadi bitare bakenuka atubairi tatonyamu kidogo tu ino ga form part of the health and the treatment na wiro yetu ni kubadiungira gwikara nabo kubakeria kubarenkera twinto twa muji tashukashukari mutu dabudi jako thamba maguta twinto tatu twakuria ida Christmas kuringana na kiama baba ajie bara baingita baba bationa gwa kubaraitha na kogu baturagira thina iwega utigakande sabati waku enka uririkane mutorio uonge especially bara bena mirimo tezi ya cancer bara baingi batiuma nyomba tubetite chemotherapy bara baingi bona atakabakinyete mwisho lakini the moment twashare na bointo tabibi tukona na roba ikiritwe mitu to sabuni bedara ibashokagia werigero so ndende imiza nyato libeto bachogoria ward Tharaka Nithi Meru County na kila mahali ibu bweka tutagaire atori babeto bara bena mawathe kana mirimo teje ya
tukiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nkatho cha mwanya iugwe kugwata kanya gaku na kugwatanira na bautu ikiri nteto cietu ceru thaithatu ntuko ya rojo tucemanio ringi kiri nteto cietu ceru the mweri eto ni Maureen Kinya monanire to mathithio Purity Richard.